chỉ vậy ule mà nó trong thủ chân này là lâu lòm lệ chứ quá gọi chú commuter bike khẩn chín vẹn TVS Raider hi khẩn chín vẹn nghe 125cc này commuter bike đang cần chơi mai in mấy là mỗi lầu xí té bốc xí in đâu tiếng ngon ngót nghe nghe bike hi xiêm chăn đâu mà hay bộ commuter bike mà có chung khẩn tour đâm ra có chung khẩn tour petrol hệ lầu xí ní tin về và nan về là mình tour ta na xiêm anh ấy chú vàng in anh nhị na hi sẽ chiang mà support đi là được chuan nghe cần lâu appreciate những mấy anh English tên mang về tay là chiếm lệ rồi lắm chú vàng in video tiếp buồn trong top chẳng ai lâu thì sắc tuổi gần xong mà chiều này lâu underestimate mà ngót lâu là anh tỷ lệ khang lang là mà he 125cc này petrol để hệ lâu khop mày TVS Raider hiện the mileage company claim dan pay 56 kilometers per liter ang vel ania masela kha chu kan khal dan le kan khal na mun tlangram le plane ria kha chuan na tanglam don nge ya tlangram kan ram anga te chuanin 56 mm tu kan her chuak zo lowang masela 50 te chu kai chho thuak thawang chung vel chu ni petrol hello khala nom don khop mai hei thut chia trong kan feel ha chu a si thi dup nom khop mai a khoson hi tha khop mai chuan a suspension hi so nom phian boka so del ve a tlan changa tur ta ra siam ani lova re thau tur chu ma chak lo si ti ngal ngot pokha ni lova siam charan nei ka ti khamo petrol he lo tu maintenance how tak lo thei ang ber tur siam ani ta kha tiang du tan ka chon thadol tuk ta ni mo 125cc ani ma sela chak lo tuk tur a kha lo da lo la ama cc ang atanga ngai to chu la tlan ve thei viau tho hetilai ka tlan china po hianin riat viau mai ka tlan chho chinang kan ko le long ko le chho long chho zong tlan na en de long riding mode chi pani ne ya power le eco ti oma hei nge a thok tak tak em nge tho dan ka chia lova power hei tela tanga switch me henia wa hen power a oma chho zong tlan chho chinang hei tu nain power a oma eco le power mode ne ya aman hi to lem lo noi khal le sing ni le ti vel ni ya variant ni oma Raider connect ti mani kha ya variant sang so ki oma chu dang lam na chu khamen an TVS connectivity mo khami mang le kha ni ta chu connect kha chu han tilai hemi display hi lian chat bokha chung va chu ni second gear ni ya tlan zel chinang thì về thầy bảo bắt view thầu mấy lấy tuần sau được rồi thà kia người làm mấy cái tuổi này 55 sau về tiếng về thế này chặt rong chu chặt phát view mấy chặt lâu nó tục chuẩn xem nó tục chu này là vong mà xe ní thì nó input tur tan cho nên chặt lâu chu thì đều thâu vong này công chụp sau về là chuẩn mò chầu lán nóจะกันดูตกพอดีละเล็ดละเล็ดตัวละชอบไหมนี่ตัดขัดกิโลเมตรสมง่าเวลตันเทจูเปโตรมันอาหารกันอินเซงต่ำโตโลคบเพียงกระเสียพอต้องมาที่เฮดไลท์ตั้งเนี่ยเฮ้ยแต่ที่คนเราไม่เราเฮดไลท์ที่การคว้ารันถิ่มจวนทำไมเองไม่ยังเฮดไลท์ที่ก็แต่เนี่ยจวน USB Type C นี่เงี้ย USB ปังไงUSB ปังไงนี่ charging port ตรงนี้ให้ไปเริ่มจางจีนก็ไม่ชอบไม่มาเฮกียร์งานเนี่ย air cooled engine นี่บอกว่าเกียร์ผมด่านะเฮ 125cc ฉันขัดที่จุด neutral neutral แต่ในจีนให้จุดปังไง neutral first จวนนั้น neutral จวนนั้นดักซ่งชาวซ่งin 2 3 4 5อะไรเฮช่วยเลยได้ละ TVS ตักไม้อินเฮ้ย TVS signature รีก็ถือว่าห้องเดือดค่ะเฮ้ยรีเดียวอะไรริงฟักเราว่าเฮ้ยซูว่าเซ่ TVS product ดังเนี่ยน่ารีกดังใครหนังเดือดเร่งรีเดียวห้ามรีปอร์ตเดียวห้าม
TVS ho shim hi en lo pon ri ru tang hen ngai thlai la TVS ni ti hriat theyang chung vel chu ni in ri te hi nang de pat lo ma tha reng phiat mai a brake hi combi brake amanga combi brakes anung ra hian ma run man tel vea anung hi drum brake ani ma disc brake 125 chin a hian in ABS a compulsory ani lova ma se combined braking system anti brake nung chau ma brake ma in man kop ang chi ang kha man tur ti kha ni a he point ran pang ta chi a chuan heti lai display lai po hi LCD display he color le ro in pot ta a kami he ai lian zok kha chu kami connect ti mi TVS Raider connect ti kha chu display hi liana color tho amanga ta hian hei gear indicator te chuan sana te chuan RPM te inziaka trip meter inziak boka chuan speed o chiang takin daina lang boka fuel gauge om boka poimo tur chi chu lang vek ta hian thakho mai avon a grip hi duai chon lian thet ma se hi grip hi a lian tur hi ka ngai ta vak lo thina kan soitel du me chu lir thai shim hi two wheeler po a siam tu te mo company la me siam chan an ya man na tur ang chumi ta na mana ta na siam ti te om ta bike strong te po two wheeler bike chon ni vek thawa scooter te po scooter ni vek thaw ma se par po san nei ni hei po ni sin ka soyang khan commuter bike ani ani tina khochung vela lek chu tur lek ha dam mo khoi ha dam petrol he si lo zang box si ani ta ni me la moi lo si a chak lo box si tia lo nuwa sot khat ngot kha ni dik chia big lo wanga khami an siam chan kha an siam chan goal kha an ron achi fem ti kha kan te na tan chuan mang tai la tha viau in ka ria thil hi lir thei hi kan thlan thiam poimo viau fe nan vel te po thang thingtlang vela mo a reliable boka a bike hi a bike a TVS shim hi reliability try emem a walkaround te po kan nei nga a tha ome chuanin hei hi TVS Raider bike chun ta a china soi tawng khan ma hi commuter bike ania engine spec hi tlem zong soyang ama hi engine hi 124.8cc ania chuanin gear nga ania a power output hi 11.2 ps kha 7500 rpm a pechoka chuanin a torque hemi apo chak zonga timayang kha 11.2 tho ania 11.2 nm kha 6000 rpm a ron pechok ani a power pack chole a torque inang che 11.2 ve ni chu chuanin ama hi air cool ania clean na chem dai tur engine fung dai tu hi clean nia clean na chem dai chuanin a tanki hi tanki hi plastic ania chunga hian rangin tanki om ta chuanin liter som alenga tanki chunga hian liter som kha tlemin ti mai thema sela a mileage ngai to chona tlem mi ro ni a mileage hi company nan claim dan pe chonin 56.7 km per liter rain an chut ani liter khatin kilometer somnga paruk vera tlan thein tia masela kha chu mi zora ma chon ni ve chi lawang masela kilometer somnga bor bele chu tlan the mai lo mo o te ka ti mai mai a masela test na ka nei chi lawa chonin ama hi kg za som ni la pathum ri tania rit vak lo kg za som ni la pathum chaw ri tani lek vel pon duam kho mai an khal chin velanga po alien vak lo boka khochung vera chonin lek lam vel chon duam reu kho mai chonin a si thai thi seat sang zong hi chhuat atanga seat sang zong hi 780 mm ania chuanin ground clearance hi an a chhuat atanga no ai lei tat zong mo hi ground clearance hi 180 mm ni vele thung ani chuanin a ke hnung le ma hianin 17 inch ve ron manga inchi som pasari chuanin akema lampang hi tire hi 80 by 100 aron manga chuan a kenunga hian 100 by 90 ron mang vele thung ani ama hi JK tire
mang ve ve nung le ma hian jacket tire a brake hi ei pedal disc ron mang ve ei kirchi ang kha chuanin combined braking system ania nung le ma hi in man kopa nung hi drum brake ania hemi instrument cluster hi LCD ron manga hi te zo kania chuan model sang zo ka khanin hemi instrument cluster hi ron lian theta chuan a display pawh ron lian sot ta chu danglam na ni te mai pakhat nen ka chuan riding modes chin hi ron neya tilai hian hi thlakna ni meta engine kill switch omna thin anga khan ta hian riding modes thlakna ron oma ta hian me hi eco ron oma hetia mele hian power ron oma eco a hianin petrol hello le zolanga power hi chuanin tlemin petrol na setanga tlemina chak ve set bokang chuanin automatic headlight ania hei mena engma headlight on nam lo hi khoron thim khanin na main automatic headlight hi ron eng mai ta chuan kho enin headlight karon thimanga DRL ku moi takin DRL telai na kala hi chu eng rang chi ang khamo daytime running light an tiang chi karon keng hala assist nunga hian storage sete on ve a tharu ko mai hi telai te hi ta hian thil tlema zong chu da ve te assist nunga hian ma se leng tam tuk chu ni longa ma se bike dangina an nei vak lo mo storage compartment sete on ve ei far seat kit te mo chuan range te le thil dang po chete chu leng ve travera ko me nunga tanga hon hi ni atlai her mai yana nunga hon te ta front suspension ni chu telescopic fork khani maya anung hi monoshock ran hwang ve a monoshock ania chuan preload adjustable la ni le hala adjust hei preload kha hetiang segment anga henin monoshock hi mang du lo lom ang reng khopa eta pani sira suspension pan kalang chi kharon mang thin hei hi chuan hei monoshock ran hwang ve tlat arong po hi moi a sen hi adum kha om boka adum hi chu thil dum hi chu moi ti viu thin mai la a pian vel hi hei duang in lang sar thin lo mo sen hi moi ang reng phian mai tikhan TVS Raider walkaround big shim chu kha ni deuh mai te ta sira thome walkaround vel chuan zawa soi mai ka nei tat aman hi screen tar lang ba ang screen a hian o a variant niam zo ka hi on road in noi khat sing ni sang khat le tlem variant ya chuan a variant sang zo ka hi variant sang zo ka kha noi khat sing ni sanga le tlem variant ni on road in no choi bon ngai to lo pek tur ang zong pek kim vek to nuwa to lu tu an ran no tun lai lir thei two wheeler man nanga chuan mo scooter po hi aya to chu om teu do ni kha chung ve chu ni tha viau mai chuanin tilai hianin hei kan tilang lokanga average fuel kilometer per liter a lang theia chuan tlan line ti dang lam theilo ni heta hianin tanki oma tanga distance to empty mo tanki oma tanga kilometer tlanza te pola lang theia chuanin heti lai soi lai in ni enga khanin ela har trap display hi asset en thei mo hi a hian a thim trap in ka ria automatic start stop kha awma ni hi ta hian accelerator pump khan dung ve le mai a traffic jam ma mai na thim mai a chuan ma hi silent start ani boka self in choi ang kha om lo a ket te nung mai tu na poron thila dei to automatic start stop khan accelerator her zeu khan dung le mai mo se tiang hi la sa thiam vak lo tan chuanin nin nom deuh lak mai theia ma se mang thiam to tan chuan tangkai viau thung petrol safe nan TVS a hianin ti lai po in tiang hi lei en tur oma du tan chuan khal chin thei boka khal chin hin phala chuan du tan chuan lonin alak thei breng boka sarkar na thok khel lo tan po sam takin lonin alak theia sa chiang du tan level chiang le zol du tan chuan TVS pan mai tur ani thing ta tikhan TVS a da lo tila video chu kan du to kaung tam chuan next video em le to ne da lu hal tor me